Siluthando mfethu. Yes sir. Ngifisa sikhulume ngayo but ke ngicela ukuthi ke uzintroduce wena ukuthi le voice ekabani and wena uyini la kwikile khwayeni. Right, ngiyabingelela kakhulu igama lami ke ngumaster ngokwamthetho isibongo ngumphathi weSiluthando Gospel Group. Sure. Ephume emalikazi. Isuke emalikazi. Mhlawumbe masibuyela nje emuva siyibheka indaba yeSiluthando. Yaqaleka kanjani? Kwakwenze njani niyombe noqala uthi hayi man siqala le group? No, ngicabanga ukuthi uthando because ngayiqala ngo2019 manje ngicabanga soku 5 years sikhona. Sure. So lento le yathi no ake ngiqale into zokwazi ukuthi abantwana babe together bangahlakazeki. So that ngavele ngathi no ake ngithandaze nje uNkulunkulu ophilayo bese ngivele ngiyayiqala ngenhlanhla ke namanje akukaze kube khona ustop thiwa cha ake sime ke sithi ukubamba ezinye izinto silesiqhubeke one way kusho ukuthi umusa kaNkulunkulu wona lawo. Ngiyazwa mfethu ukuthi 2019. Yes sir. Kwa 2020 kwavana kwathi akuvalwe yonke into mfethu kwathi mthaqa unaffectekanga nina as uSiluthando. Uyazi ukuthi khona ingoma yethu esake sayikhipha ethi 2020 hamba. Sure. Yakho iCovid-19 sayiphusha sake sahlangana nabafowethu siba u3 amamember engasafiki. I think kwakoyedwa intombazane sibe ba u3 ngesimo seCovid-19 but sazama ukuphusha kodwa ayasilimaza kakhulu angifuna uqamba amanga. Kumaciko mfethu esenisebenze nawo alikho iniciko lake lathi kunina noma lake lafika nale tendency ukuthi abantu mabesuke besanda kuqala bekhuphuka kube khona lento ukuthi babizwe ngamavukani kube ukuthi mawufika endaweni kuthiwa hayi abanobhula amazolo uyabo into kanjalo mhlambe nina yayase inenzani leyo nto uma ukuthi nahlangabezana nento kanjalo. Ikhona ke nje leader le sahlangabezana nayo kakhulu ezisiluthando kodwa mina ngase ngibe nalento yokuthi isiluthanda ngiqalanga ukuface abanye abantu but ngiqale ngokuyithanda mina so into moyiqala uface abanye abantu igcina ngempilo usungakwazi ukuthi uqhubeke nawo because vele khona abantu abagade ngayo so mina angizange lonto izingi affect nda even ama members ami ngawatshela ukuthi lento ingekaNkulunkulu izoba now and forever. Mfethu sibuye ke manje size kule track le kade ngiqeda kuyidlala. Yes lead. Uzungangithathi. Nkosi. Mfethu kwenzakalani ukuthi ungangithathi abantu befuna ukuhamba abantu bethathwa ngapha nangapha. Yazi leader yami angifuna ukudlala ngawo kuningi engokokwenzi emhlabeni. Yes sir. Umama wami ngumjabulisi. Sure. Umndeni wami ngojabulisi. I think nama member amlawa angokowajabulisi mina. Ngifisa afike esigabeni sokuthi mphathi yazi sesiyabonga izinto senzele zona. Akokobi enough. So ngahlala phansi ngathi uNkulunkulu ngicela ungangithathi amaphupho wami engakofezeki. I think leli phupho likhuluma na wonke umuntu ophilayo wonke umuntu osafuna ukwenza izinto emhlabeni uthi uNkulunkulu ngicela ungangithatha amaphupho wami engakafezeki then ngaqala ngabhala phansi ngathi no le ngoma le ngizoyenza ngathi ngifika ngayifaka kwi-rehearsal mengiqeda ukuyifaka vele ke automatically ezami zaveza hlalo dabeni ziyamazi umelusi. Yes lead. Isho mfethu manje mhlambe akhona namaciko senike nathi ukusebenzisana nawo nina ezusiluthando. Yes. Mhlambe nawa feature or mhlambe nashela ni stage now. Akhona ke semaningi kakhulu especially ama groups alemlazi esikhuluma o UNS maningi kakhulu ama groups esike sasharisha nawo istage maningi kakhulu ebese kuba elinye ke lokugcina ke elisivulela eminye iminyango usicela umncube angithanda ukumshiya ngaphandle because le ndoda isivulela eminye iminyango futhi ngine show ukuthi sasohamba nayo indawo ende kakhulu so ngidlulisa nje ukubonga kakhulu yansizwa ukuthi isifundisile ukuthi kumele siyimele and kunomcimbo ozayo leader yami nomcimbo ozayo angazi noma ungangivumela ngusho noma mhlambe sisho ingoma bese ke okay ngifuna ukuthi neze kanje. Yes leader. Sizodlala le so emarket masibuye emarket ningene ngomeni yenu bese sike sikhulume kahle ngalomcimbi ukuthi kwenzakalani ngoba ngingabona iposter mangithi shazi ukuthi ngathi kubophela ingqwele kakhulu. Kulungile size ngapha ngenza ukuthi sidlulise laba kwenzele basikwazi ukuthi siqhubeke kahle nohlelo. Thank you. BMk Uju Production inkampani ekushuthela ama-video nezithombe eziwuju zemicimbi yahlukahlukene ayikho imicimbi nendawo esingafiki kuyona. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngamanani ethu ungasinda kwinombolo yethu awu-074 035 0964 074 035 0964 ey'nkundleni zokuxhumana siyi-BMk Uju Production walala wasana.
Ngeza kuJesu imani kini ngeza kuJesu ubalo umshanga osa ngeza kuJesu imani kini ngeza kuJesu ngeza kuJesu ngeza kuJesu imani kini ngeza kuJesu ngeza kuJesu imani kini ngeza kuJesu ngeza kuJesu imani kini ngeza kuJesu Lamoke babizwa Siluthando Gospel Group bakhona la emsakazweni wakho Intokozo 101.2 FM ukuthi ke wena nje ubufika ngalesikhathi uvelaphi dele waziye mzuzu yethu ithi 18 before 8 o'clock ngane kwethu leader ngifisa ke mfethu sibuye size la ngiyayibona le ngoma sokhuluma ngayo but ngifisa ukuthi singene ke kule event enizoba nayo ngibone ukuthi kunama post aloke ephusheka nje kuma social media gijima lapha nalapha vela kancane yavela mfethu kwenzakalani mfethu yazi kulo mcimbi esiwenza umcimbi ongakazi ube khona lo ozokwenzeka ngomhla ka27 April sure yeah I think sisenesikhathi sonke kulo mcimbi it's a fundraising concert lesiya kona ngomhla ka27 April sure amathikiti ayatholakala eShoprite Checkers nase competitive njoba sikhuluma vela sesekhona and generally u100 okay ebese kuthi iVIP u150 yeah so simemezele umcimbi wethu ukuze ukuthi nongakwazi azame kodwa azama ukuphumelela kulo mcimbi so ngicabanga ukuthi ubunile lapha leader yami ama artists eswabophele lapha ya sinaye lapha uLungelo Hlongwane wale ngoma ethi ungithathe down wangenza umuntu okay yes bese siba naye futhi uLindani Gumede ngicabanga ukuthi uyambona uLindani Gumede yes iartist le producer lo nzima kakhulu yes bese kuba usicela umncube wemotivation uyena umuntu esizobe sinaye kakhulu lapha ya okuyena naye umuntu ofakile isandla kuyona yonke lento esiyenzayo so engicelayo leader ukuthi ngicela ukuthi bonke abantu abathanda umculo weSiluthando abalapha ku TikTok aba Facebook attend bathenga amathikiti bathenga amathikiti bese kuthi laba bangakayi bakwazi ukuphumelela kuyenzeka ukuthi uvinjwe imisebenzi uvinjwe nayinani siyacela nje ukuthi uthenge lelodwa ithikiti unikezwe yedwa akwazi ukuyophumelela abuke umcimbi kungethina sodwa kuphela yes sibophela ama group asemlazi sibophela ama group akodukuza eMpumalanga khona ne group ekuthiwa le group esicatha United Brothers yes so besinayo nama single artist othulena baningi kakhulu osanele Mthembu baningi kakhulu osinzi baningi kakhulu abazobe bekhona ngalelanga uma ke mfethu
kukhona upcoming artist Yes. elithi lizwa ngale event manje ngabe isavulelekile nithuba yona ukuthi make ukuthi bandla ngiyafisa ukuzoyiveza ngakhona indlela or mhlambe sekugcwele more than welcome. Sure. More than welcome. Wena nje xhumana zikhona inamba ekhona lapha uxhumana but asifuna ukuthi uxhumane nathi isikhathi sesingasekho. Yes, but sifuna uxhumane nathi isikhathi sesekhona bese sikwazi ukuthi yonke into ihamba ukuze nathi sikutshele ukuthi yipi imgomo ekufanele uyilandele. Mhlambe ngabe khona into i-registration fee yama artist afuna ukuperforma mhlambe. Yes, leader njoba sishilo sathi it's a fundraising concert. So siyacela ukuthi abafowethu basixhasa hayi ngoba mhlambe sithi kanjani nathi sithe fundraising kusho ukuthi lokho khona ukukhiphayo. So ama single artist angena ngo 250 a stage. Yes. Bese kuthi ama groups angena ngokuthenga amathikithi awu5. Alright. Phela. I-group nje message nje Siluthando iya kuleyo event let's say event akuyona yethu kufanele ithenga amathikithi awu5 ubuya khona then ayizi kuthina nemali but ithenga amathikithi eShoprite or it's a competitive ebese iziwa introduce akuthini ithi nanka amathikithi then sebamukelile ukuthi bangene. It's either general or VIP as long as ukubona ukuthi as long as kuyithikithi yabo kodwa ke I prefer mina njengama group ukuthi bathenge o100 rand yabo ukuze nabo bangagcini sebekulela zinga lokuthi kube khona ukumoshekayo ebese siba ne poster ekhona leader esicela ukuthi noma ngabe ubani mhlambe usoma business osilalele njengamanje afake esivivaneni mayahamba nje elapha inkundleni zethu zokuxhumana ka TikTok it's Siluthando GG7 yes uzofika sithola ayithole yonke info yokuthi makukhona office ukufaka khona imininingwane azoyithola lapha phakathi ebese siphinde siyasho ngifuna ukugeqa amagula bese ngiyaqeda ebese siyaphinda siyadlula sithi iSiluthando njalo ngo Friday iku live ku TikTok every Friday from 5:30 kuya ku 7 njalo so siyacela ukuthi ama TikToks ethu akhona asilalele njengamanje ayenze kanjalo Friday siyangena ngo 5:30 basibukele noma kanjani nisuke nenzani lapha ku TikTok ngaleso sikhathi yabo ngaleso sikhathi angazi abantu baka TikTok ukuthi vele kube kade ngihle nomndeni wami lapha sisuke sibabuza ukuthi bafuna thina sibenzeleni yes any song oyifunayo noma owawigcine siyayicula sayishiya then siyakwazi ukuculela yona bese kuba khona amathikithi aphuma kodwa ku TikTok akaphumila esiwakhiphayo nje awu5 ama giveaway esiwakhiphayo njalo ngo Friday so bonke balindele ukuthi ke njalo every Friday iSiluthando izoba khona umehluko ezowenza njalo so siyacela ukuthi bonke abantu basi attend bese ukuthi labafuna ukusibhuka siyabhukwa bakwethu siyacela nisibhuke ama booking aweze bakithi abantu abangahlali bathule nje nithule nilonibukele la babukele into emnandi mfethu mabe benibhuka banibhuka kanjani mfethu siyazi ukuthi kuma bookings anibizi kakhulu nami sengiyanganibonda anibizi kakhulu no sithi nje kancane ngoba phela mbijane mfethu banithola kanjani ke abafisa ukubhuka yabo ma ufuna ukubhuka iSiluthando uvela uthinta inamba uthi 0699 599 71 angane mangibize ngendlela 0699 0699 sure 609 abathathu 71 utriple ubuye mhlawumbe ubadida ngikhumbuzeni enye voice note mfethu yes leader ngani yakwethu abantu abafuna unibhuka abayeke ukuya umuntu ngamunye ethi ngiyamazi umngani wami ukuthi ucula kuSiluthando ngiyamazi ku TikTok ukuthi angade akhamba kahle ngiyena akafonele mina imnikazi wegroup angasho ukuthi ngiyamthanda ke usihlalo wami lo akhamba kahle ngoba ayikayenza into ngaphandle kwemvume yami ngani yakwethu ngoba siyazi phela abantwana baboye baphambo kodwa yena nje uhlele ezwini nje mekukhona okwenzakalayo uthi ayixhumana nomuntu othize mfethu kulomzuzwana esinayo ngifisa ukwazi la mfethu ukuthi siyazi ukuthi njoba unabanye ngiyabona ukuthi kunabanye abantwana abasesesikolweni injani support noma ama challenges enisuke niwathola kubazali uma ukuthi niyocela ingane niyacela ingane ukuthi icela niyocula niya ku interview kwintokozo sethi nihambe ebusuku kanjani mhlambe ke nibe yini nenkinga yokuhlangabezana nezinkinga zokuthi niyoperforma umzali anqabe nengane kuyake kwenzeke lokho ukuthi umzali abe nenkinga nyana nje ukuthi ingane yami ngiyikwazi ukuthi kodwa if thina
thina baphathi ngoba phela ngumphathi kodwa ngene umphathi ngaphandle kwezingane yes nangaphandle kwekomiti because ilona elisebenzayo so siye sihambele abantwana sibacele emakhaya mase kungeke kukhona ongathi akuhambi kahle then umzali bese xhumana nami uqobo lwami ukuthi hawu umthetho angisaboni kahle lapha kuhamba kanjani bese siyakwazi ukuxhumana but nje maningi ama challenges enzekayo since ingane zifunda ezinye ifika ntambama but now sebeyaqeda kwiSiluthando umatric nje abaningi nje sebeqedile so I'm glad ukuthi noma ngabe khona office ukuzojoin iSiluthando aqala aqede esikoleni ngoba sinenkinga abantu abasafunda abahlupha abantu abafundayo mfethu sigcizelela ukugcina sesivala asigcizelele mfethu ukuthi ke i-event nini ikephi imalini kambe ungena usuku lume kanjani leader i-event imhla ka-27 April sure amathikiti atholakala eShoprite Checkers nase-Computicket R100 i-general and 150 i-VIP sure then ilontuzana i-event yethu iseThekwini eBet Center alright Thekwini eBet Center nje ngicabanga abantu bayakwazi eBet Center ngale ngasemkhumbini ezansi ngale bajwayela ukuyodla le ndawo zokudla bagibele nemkhumba abathi ke left ke la bathi nje left bazosithola khona lapho yes so ngiyabonga leader yami nje ukuthola i-support ama-artist amanye sebathengile amathikiti thank you so much ngibonge futhi neNtokozoFM yazi ukuthi seIntokozoFM isithatha somewhere sibeke somewhere yes so siyabonga kakhulu iNtokozo ngoba ila siqala khona ukubeka unyawo sesiyaphambili so siyabonga kakhulu leader yami salute mfethu angifisi ukuthi nginidedele niphume nje ningazange niphinde nibazwise okugcina ukuthi bekuyibona ngempela yini noma ke bekwabanye abantu bebedlula ngendlela yini ekade bashaya ngifisa ukuthi nisivalelise ngento emnandi enithi nisiphathele yona enifisa usivalelisa ngayo namhlanje thank you lena Intokozo FM umsakazo we community Intokozo FM Intokozo FM umsakazo omkhulu we community Intokozo FM Intokozo FM umsakazo omkhulu we community Uyazwela ke kushobona kusho mina ningathi kusho mina so it's only about 5 minutes osele before ke siqophe lezozo yibo labo besibaphethe osukwini la namhlanje nawe uyazwela ngana kwethu ukuthi cha ubumnandi bukhona buningi la sibongela kakhulu ke ngani zakwethu sobonana ke ngokuzayo mntaka baba siyabonga kakhulu noma kube njalo siyabonga kakhulu abantu bangakhohlwa ukusibhuka
ama-booking hours khululeka wena sendleleni umsakazo IntokozoFM nami ke ngiyaphuma bakithi ngiyayiqopha lezozo khona uTobi sezongena nje ngekudala ngiphuma ke ngengoma emnandi siyithola lapha ke Maverick umayihamba ke nononi mabesho kamnandi bethi ke ngimtholile igama ngodanki ngwakamthembu nami ke let me love you and leave you bye.